Usnyo bahati uyawan cakanika. Kawan pengkedau nak bertawan penim ya kanya kajat benreu kajongi barok hi kawai nama kata aku beneran itu keban kuat ya keban terpau kini kapur kolong kalor kawai ke jingkeli balai ngapen yasno yaladi bat National People's Party balai ngapdiang ya ke jingkerpat ke jingterwa jong kini ke party bangkit banpa ya kini ke lingkor kom official candidate hakini ke MP by election menta kasnam keban salong hakini kinyap nai kiban sawan ki parari be kadau ke bakongsan kalong habang ape ya ke performance lande ke jingtrekam jong kini ke sorkar kebalayalam dan ke National People's Party bat nakabenta ki kattu kadni kiba kene ka sorkar kalawan ra ngalayo banyadan benta abang amam unoi kai jong ka North Eastern Hill University bat kumjuru komu director jong ka College Development Council jong kene ka university bat menta lanang penbha ya ke education lanang pensup ya kinoi kai kibaju ya ki hasurok menta kilong kiju itu kibaju ki hasurok hadre ni hakibnai kibalada jongani kasnam kilang da ki pho hajar hangte ha students feel ha shillong ha jayau ban ai buram yakino lam jongani ka sarkar namar ba niladan ka policy bat ya kata ka policy lasdang ban pentrekan kitu kibaju ki hasurok ban penrem ya ka sarkar kila ai buram ya ka sarkar namar kada pendep ya ki kam nakabenta kajing bhajing miat jong ki school bat jong ki noi kai what do you mean to plan to openly for your meeting what the finance minister ongo Meghalaya is growing in the right directions kam gani ki sarkar mau penduk dia mau penduk demiga kam gani ki sarkar to support ini kawin ki sarkar po ingri India ko krek hok kan ko phone ko central government lagi certified union minister handai kat tu kan di political party ko kelabong di ke sarkar Meghalaya man ko sarkar ko dabram ko dabcha ko krek de garam de gacha ngau ong iti warok sarkar ko chimrambai but there is a limit miru chim beyond limit waka niti ayog waka finance commission dada pensegi Meghalaya is very much within limit nam himpalati untuk ini MK tu kan economic mat MK tu kan political party kum sao tu tengah di kam financial ruler ngau ong iti manong ya lampi dukan open back pai ba dukan chang chung to chang jai thang to lai the set ngayu MK tu kan political party ko pun kam surok kau sopai dari kau anya assembly ko emita selong lagi kam economic mat u yalam bakalai pai ba social media ukulami ye untuk ukulami mislidi untuk mislidi we are not fit to be the politician ngawang maybe kinong yalam to kinong prince kinong yalam to kinong yalam difficulty ko ya to lai ku yalam ke stage ko to lai into different level pai chwa ka ka pragi ko jadami le pai luksa ke education ni ami ani ko to em kam por mandai kan mudu ni ke NPP led government ko wan rai ke state university boy mu bikam pai ba yo ke NPP led government ko wan rai ke engineering college ke NPP government ko wan rai ke government medical college ium ju em ko state Meghalaya itu bro handai bon ko auto ke sarkar le bor
Sorkar wa duit tin klem kam ngau only pi kan mau demiat. Ke sorkar NPP yang jingalam nusar kondat ke sangma. Im jo yo pon ngani awu di burgo klam surok ibun kanu kre in tau pai bau.